mayam bukurumzari adopti virus impact news ki agenda Manipur ni ngasi ki agenda Manipur da KK THOKCHOM na mayam yengbiri khoi tarabu tarab noksari loina ngasi ki agenda Manipur ki topic asi haukiba numit kharani ki mamangda Manipur laingak na maroina education department na higher secondary school singta koi graduate teacher loina laiba oja sing posting promotion people loina posting thokiba deki transfer order thokiba deki oirakli pa samna harta chise higher secondary school yauna atai school sing da satra sing na paktak na protest toriba sigi matang da khana janana bagi damakta ngasigi khoi study was selection me lebiriba guessing han mukta da sagal taksage aigi ek khwaidigi yet thang thang lebiriba ja THOKCHOM KIRANKUMAR education ASK director lebiriba ja bu ngasigi agenda Manipur taram noksari loina ngasi guessing me hai election biriba Marangkim ANGAMBA President Democratic Students Alliance of Manipur DESAM President ANGAMBA Pusu Taram Oksari loina aiga ek thangna phamina zariba oja sapam DAMAYANTI DEVI retired principal TJ Higher Secondary School oja pusu ngasi agenda Manipur Taram Oksari yengliba hojik oiriba wafamsi toi thodosi tasena harkanda leibaki phanana ba mairu singi kunai phanana bidam tawni na khoigi Binit Joshi, Principal Secretary, na Fondo Kipsu Laire, Masi Batang Daduga, even Manipur Chief Minister na si clarification Pigi Basu Laire, Hariba Tauri Basi Tauda Yadan Taubani, Aduga Mahiri Kunai, Yafanab Gidamtan Hainat Lao, High Basu Laire Dubu. We regularly among the school Mayam Sina, Hamaruina, higher secondary school sing, even high school git hacked about Mahiro sing the protest of Bayare, live activity, Hinsaki Tokana, she say higher secondary school da Koi Nung Tana Badagi. Police officer sopa mahiri asopan yauba sigi film bong lakre adubu anba kono si question haigadra ozada oja KIRANKUMAR laksege koi mahiroi sing na hairiba wafam ma yam sungadra na khanjabam khole session haukhrakanda tangkhai salaba syllabus tangkhai salakanda oja transfer to si yam maram sada wafam ni ga haiba wafam masu mahiroi singi wafam ki thole masi matanda oja department ki head amoina kari haibiningi masi matang je thambiyo yamada impact tv da program sibu sinbi bagi damakta education ASK tarap tagi amadi aigi isagi tarap tagi nungai phongtok chari amadi mayam tabiriu mayam bu ikai kumna chari education ASC class primary school dagi hoga class 1 hoga class 12 faule education ASK makhada tongan ba service condition amadi employee category gi grouping loina mang leijai higher secondary sing da lecturer mayamam laire adui makha da graduate teacher class 10 phaugi graduate teacher le adui makha da primary teacher gum oja mayam lai hujik hadak ta thokriba akoi gi transfer posting ji gi angtang thamjage buji gi wafam je lak tringai da timing gi matang je lak tringai da hairiba lecturer samri ga nimphu ga taret 447 lecturer si November 2016 da promotion phangraba adugumba class 10 baugi takpa graduate ki teacher akani magi matam gi surak bagi vacancy lai bagi new ngi matung ina kajar manga kani ani subada sarkar mamangi sarkar na haibatare higher secondary taraga higher secondary kunji gi manung da akoina ojiki oigadori ba principal amadi ojam yam loina ma unara matung da higher secondary taraga tarukta akoi handak tagi hangba ngamgani haibadagi hangbagi darkar lakpa ani subada ahum subada hojiki hangaiba anoba session class 11 gi session ji ngasi ngarang hauda ngairi paikha hek logi ba ming chanjalanaga aduna hairi myam si lakuma matam sida ojagi award pa mayam am lai higher secondary gi ojagi magi total sanction strength si lising ani ga chamri gumani lising ani ga chamri sida hojik hairi bo oja myam je hapa matung da round about 70% gum fill dorin di lising amaga chatuk yankai gi myar laigani chatuk yankai di yawda bida aduna haribo oja myam si promotion piro matung da posting pibani transfer nate samna harabada akoi TG da example ama khaksum pijage computer science tamba akoi gi hana graduate ki oja akoi gi oiramba adugumba oja ahum leireng khalaji computer science da haribo oja ahum si graduate ki level ni moi promotion kara kanda lecturer computer science hai gadorin lecturer computer science ki post amatang khak leirambe kanoda akoi gi TG da aduna oja amadagi henjala agadi tolo atopa to phangaroi da aduna somewhere they have to move out atopa school khara da
टाइमिंग है क्लास 12 की येंगदी होय था अनि हौजनगरे 11 की येंगदी सेशन होदा ngairi aduna akoi gi school gi timing si any point of the year akoi tau matam da session hoba natraga marak hai je kana gi no amadi dum ta dau leire aduna parikha maya waraga di hoi kanoni aduga parikha maya ju natabani na it's not a bad time it's very far off from exam parikha da gi yam lap na leiri aduna oja sing gi yengadi tolo phang moidabani na ana posting pithokpada thoidongna kaidaba oibra haina mayam ji gi apun bagi oina yang kan da thamjage tama yam ngai je khoi haibri basi hojik lai pa school singi aduga higher secondary posting piri basi yamna maram sai haba wafam dari pukhalek basi yamna thengdaba natre parikha maya dek toroga di maram sade habi du soi khoi ya jage habini education department gi haibri wafam se mathang sida khoi gi angambada ai laksake hojik hari pa condition sing da mahiri sing gi di na khoi di demand si tawri adum pukhalak ba demand sing si hojik makoi na hairi sing si maram sai ngasai sam sem keno doni khoi gi as a student leader amoina kari haibiri ngi masi matang sida मरोइना मणिपुर दा ओजा ट्रांसफर तौबगी वाथोक हाइजे बतारे ट्रांसफर तौबगी वाथोक ता महिरोजिंगना कोइगी इहो होरपा मसी हंदगी जिना नौबा मनते ममांग दा मयाम हम हौग्रे इहो मयाम हम हौग्रे स्कूल दा ओजा अवात पथाबिरो हाइबगी इहो मसी जो लेप्त्री अदो मसी ओजा वातपगी नत्रगा ओजा सिंगी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग नत्रगा ओजा सिंगी प्रमोशन की केस अमा थोरी इसी सिगतन नते ममांग दगे हौना सुम लाबा प्रॉब्लम अमा खंगने हाइजे बतारे अदुबो हंदक की हायर सेकेंडरी की पोस्ट हाइबतंग कोई डायरेक्टर जो ताकपीग्रे अकोई मरोइना मयामदा महिरोइसिंगदा ख्वाइदगी थाजबा मवाल क्रिबिसी कोई मरोइना ओजासी हेलगा लेबा मफम अमदगी ओजासी लौथोखरबा मतुंगदा कोइगी अवातपा कोइगी स्कूल नत्रगा हायर सेकेंडरी मेंशन बगी महुता हेन लेरम मफम अमदुंग थंजन बाइजे बतारे मागी ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी सी नियम चुमना लेतबनिना ममांगदगी होंना महिरोजिंगदा स्कूल लमदगी ओजा लौथोखिबसी हमना चिंगनै मूवमेंट जेक्ता हौ हाइजे बतारे अदो हंदकी लाइबा कैनोसी साइ ताकपीगी बदा अखोइदा सु हौजिक लाइजे क्लास 12 की ओइनदी अखोइगी मे थादगी सेशन हौखरे खुदम ओइना अदुगा 11 की हौगिबा कुइद्री अदो लुरिदी अखोइसी सेशन हौग्रो मतुंगदा हौजिक सी ओजाना ताकपीगी बदा अखोइगी ग्रेजुएट टीचर खरा लेक्चरर प्रमोशन पीबगा मरी लेना बेनिजिसिन थोखिबा ऑर्डर अमगी मतुंगिना मखा ताबा गमेना तोरपा थबक सिंग हाइजे बतारे अदो गमेना छेमकपा नत्र गमेना प्रमोशन की थबकता नत्र एनी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की थबम लखतपदा अयेपदि लेते तवदबो थोरी बपोटु हिरम कुदिमकता महिरोइदा नत्र ओजादा मियामदा कानबा अमदी अतोप इरांग अम थोरक्तनबगी लंबी अम यावबा दुगुंबा सिस्टम अम ओइगदबनी हाइबदुने अमदे सामना खंजबसी अदो स्वाइसिदा होजिक प्रॉब्लम अम क्रिएट तौरे महिरोइसिंगी मूवमेंट इम्फाल मनो मयोंदा लेबा हायर सेकेंडरी मयाम अमगी स्टूडेंट यूनियन जिंगना मूवमेंट अम हौरे हौरीसी मूवमेंट जी करिगिनो मखोइदा मेन ओइना मखोइना हाइबा अम लेरे अखोइ सेशन हौजनग्रे था अनि खरे हेंजले द सेशन हौद्रिङैदा मतम मयाम अम लेरी 11 की जो अखोइगी जून जुलाई दे होगिबसना नवंबर साइड द कुतनी क्लास तौरीसी दिसंबर साइड लोरे था मरी मंगागी मतम सिदा अखोइगी ओजासिंगी रेशनलाइजेशन नत्रग मची ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की नत्र प्रमोशन की ओजा थंगदोक थंगजिन की मसी की थबकसी हाइरिबा मतम सिदा तहोनिंगे हैबतनी मसिना खुदक तोक्सलकपसिना अखोइदा चरांगना बम थोअले हैबतनी मयरोइसिंगदा नंबर 1 नंबर 2 दा लौथोकरम मतुंगदा ओजासिंगी प्रमोशन काकर मतुंगदा सोमदा सैंक्शन पोस्ट लेरबसिंगदुदा लेहौबा अहांगबसिंगची मसी अतोप मफमना प्रमोशन पीरगा अतोप मफमदा हायर सेकेंडरी अमदा नत्र अतोप मफमदा चटकर मतुंगदा लेहौरिबा ओजा वाटपगी प्रॉब्लम सी कमाइना सोल्यूशन पोरकनी हाइबा मखोइदि चिंगजबमजु लै हाइबदो ओजाजिंगची मसी फिलअप तौरपसी एजुकेशन एस के साइट की डायरेक्टर ताकपी दुमाइना मतम चाना अवाटपा ओजासिंगके थाबिगदौरिब्रा नत्रगा लैरिबा अखोइ गोजिकी प्रमोशन दा कारगा चटखिदौरबा ओजासिंगसिगी अवाटपा स्कूल जिंगदो लेहौबा तारगदी मदु महिरोजिंगदा खुदोंग चादबा अमा मायोगनगनी हाइबदुने नंबर 3 पॉइंट दा हाइरिबा एजुकेशन एस की अमदी स्टेट गवर्नमेंट लखोलिबा थौरांग असि तसेंगना महिरोजिंग इंटरेस्ट ओजाजिंग अमदी अखोइगी एजुकेशन की मरोइना स्कूल एजुकेशन की लेरिबा अखोइगी मयामजी इंटरेस्ट तौबिबो इतारगदी इरांग जे थोलक्तनबगी अखोइगी मेकानिज्म अमा पुथोकपम चंगे हाइबदी सागी स्कूल मरी ममागी स्टूडेंट यूनियन नत्रग प्रिंसिपल उनबजी हम लाइब थबकनि हाइजे बतारे करी डिमानो
नखोई की डिमांड सी कईदोबगी धरना फमीनो नोगी डिमांड करीनो खनबे याबने करीनो यादबने करीनो डिमांड जिंग पुथो मतमदा एजुकेशन एस न पीबंगा मन मसी गनी नखोदि पीबंगामी अखोना तौरिसि नोगी इंटरेस्ट अनि ओजा वाट कतबो नते ओजा थाजलकदबनी वाट लिबने करीनो तौरिबा अखोगी पॉलिसी से ट्रांसफर नते अखोन तौरिसि प्रमोशन नि प्रमोशन जने इफेक्ट तोरपने हाबे यामना मपुंग ओइबा कइनो जे खनबा तारगदि हाइबा इशू सी याम चाउना थोरक मसा अम ओइदि हाबे तारे अदना मैम से हाइजनिंग असेंब थोरक नबी पोसी ओजा की प्रमोशन के तौम थोपसिंग तौरक्तब मतम सांगना ओजा की मपुंग फाबा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग पॉलिसी लेतब अनीसिना मेन ओइना सी की प्रॉब्लम थोरक नबी मसा अम ओइ हाइजनिंग याम नुगाइजे अखोगी अंगंबना हाइबे वाफम से अखोई छात्र सिंगदा लैरिबा मैंडेट मखोइना पाखत्सबा ओजा महुत चखरगा महुत थाबिरक्तबगी याम ममांगदसु हंजन थोपा पोजिशन अदुगबा थौदोक अमा ओइबनिना छात्र सिंगदा बिपाइबा अमा लै हाइबदु वाफमदु थम्बेदो मतंग हिदा अखोई ओजा रिटायर प्रिंसिपल ओजा ओजा दमयंती दमु लाक्स तारे याम कुइना अखोई याम लैंगा की स्कूल अमा याम मिंग सप स्कूल अमा याम सांगना प्रिंसिपल ओइना यामना कुइना टेन याम सांगना पुरक लबो ओजा मोइना सी एक्सपीरियंस सी याम लैरबनी हाइबिरिबा ओजा सर ओजा किरण कुमार हाइबिरिबा तो देसांग प्रेसिडेंट अंगमना हाइबिरि वाफम सिदा लैंगा की मैखेदि की सिम ओजा अमा ट्रांसफर तौदोरे अदुगा सिगुमा बहुत करी करी सिस्टम सेटोप सेंजन तब याब लै गाइसी हाइबगी कनोसी हसनदब्रा नत्रगा हसिंग ताना ताथोसिन तब मफम से लेतब्रा करमाइ तौयसी थेंगनाबिरकदा एक्सपीरियंस ता कई लेबि मसिंग मतंगसी हाय अहम मतदा आई मफम मसिगी इम्पैक्ट की अखोगी थौबसिंग नोलप को लोइना ताबिरबा मयामबसु आई खुंजरी तसेंगनमक आई 2008 दा रिटायर तौजरे मतम सांगना होय याम सांगना पुजरमी छात्र सिंग याम कुइना छात्री सिंग आई सांगना लोइना जरे अदु असिगुम्बा बन स्ट्राइक मरकता ओजा ओइबा अखोइसु अदुम इरोइना यावरे आई इहान हाबमत थमजगे अखोइ ngasai अखोइ सर डायरेक्टर ना ताकबिहिबा मदुगी पॉइंट मा हाना आई पंजगे नंबर 1 दा तसेंगमनी मामा मापा ओइबसिंगना मसा सिंगी फतनबा अमता तौबनते अफबा फनबा नुंगाइनबा याइफनबा अदुगा डेवलपमेंट की प्रोग्राम दा पुखलकपने हाइबसिमा आई याजनिंगी अदुगा तौबबदी सेमगलकदविने सागलकदविने हाइना डायरेक्टरना ताकपिरिबसिगी मतुंगदा अखोइना सो फार इंफ्रास्ट्रक्चर फतगदी स्कूल अमदा ओजा पंथा थाजनबा पंगलौ हेलौ थोकपा पंथा थाजनबसिगी फिबमसिजु खरदी अदम येंगबि फै अदा आंगांसिंगसि दसु ऐना छात्र छात्रीसिंगदसु ऐना थमजनिंग वाफमना कैदोंगैदसु मामा मापा ओइबसिंगना मखोइगी फतनबा अमदा तौब नते अदुबु चुम्मी कयुमतमदा अखोइ निंगाइ संगदानबा अखोइ इमुंग मनुंगदा भावा मामागा मचागा मपागा मचागा निंगाइ संगदानबा यानिंगबा यानिंगदबा तोइ इवन अखोइदी हौदिसे आफ्टर ऑल मामा मापा ओइबसिंगसि मचागी नुंगाइ पामजबा खरा खल्लगा मखोइना तौनिंगबा कदाई भाव सोफार कदाई भाव मखोइना पामिबनो मखोइना तौहनिंगदबसिना करिनो हाइबसे हौजिकी मतमदी अखोइ न्यू एज ददी यारक्त्रे मागी मिमिगी नहा वरसु आंगासु मेंबर खुदिंगमकी इमुंग मनुंगदा वरसु स्कूल दरसु मखोइगी ओपिनियन सिगी मतुंगिना अखोइना खरा तौबा याय अदो अखोइ चैबा याय फुबा याय ngang bayai adubu makhoi opinion di akhoi lawdaba yaraktre kaine da after all akhoi si makhoi akhoi ka introduction che am toina leina batai am phajana system je am phajana thamnar bagi damta adu ngasai diet na dakpe khiba sing phana bagi damta ni promotion pibani aduga masi aisu adum yajaningi aduga awat po oja menkhatna ba da khajitang di matam se gap khitang leigadra ina khanje अदुबपु मतंग हिदा हाइजनिंग बमना सही ओजागा महिरोगी केनो से गैप से सही खरा संगना हाइदी क्लास 11 से 12 तबे सही अमनी मा अदुगी मतंग आई थमजरके दु अफमदो अदगी ngasai अखोगी इबुंग अंगमबना हाइबिखिबदुसु अमरमददी सुमे आइने याम यानिंगबा पॉइंट अमा ख यावखि अखोई डायरेक्टर ना हाइबिदिबसे फनाबि दंतने हाइबिरे यस मसी अखोई लोइना मन एप्रिशिएट तौभम थोए अदुगा इबुंग अंगमबना हाइबिना मैमस करीगुब खर नखोईदमतनी नखोई सिलीजे कईने है खंगौदना सुमाइना सट तौसल से तौसे इरांगसे थुएबा मसिमा खितंग अंडरस्टैंडिंग अमा इंट्रोडक्शन अमा ख लेनारगा सिनी सिनी हैबदो आइदि पुरीबा प्रिंसिपल दुना बोयरसु नत्रगा एनी एक्स वाई जे ओजामना बोयरसु अंगांग सिंग हौरइबा हौरकदोरबा सिंगदुदा
खजितंग मखोइदा भाप ताहनबा दरकार ओएबा अंगांग सिंजे स्कूल की कैंपस की वांगमदसु थादोखिदनबा थोखिदनबा इरांग सागतनबा अदुगा सी काइदबोइदंत ओजा मयाम चखिसे निश्चय की पुरकनी लाकनी अदु सेशन दी 10 जुलाई दगी 11 हौग्रे फॉर एग्जांपल टीजी की ओइना दे मे दगी 12 हौई अदु 11 12 तम लेबे स्कूल की दी खितंग साफै अदु अखोइ सीसी हायर सेकेंडरी स्कूल दी को अखोइ क्लास मखाई क्लास लेबनिना मखोइसु चावर प्रॉब्लम खर तुम लेगने हेन खनजे अद मसेजा अंगांग सिंसिगा अखोइगा हाइबदी ओजा ओइबा अखोइगा थेंगनजरकवा मतमददी मखोइगी अपाम पामदादा मसे अखोइना खनबा ताई अदुगा मखोइदसु अइना मु अपील तौनिंगी हाइनिंगी मरमदी सेशन हौरकपगी दगु लोइसलकपगी यामना तामसी मिटाम कैनोमा खक्ता ट्रांसफर तौरपनेना अदु यामना काइरोइद्रा हाइबसिमा हाइनिंगी होय चुमी अदु गवर्नमेंट की साइट अइना थमजनिंगी डायरेक्टर उनगी साइट मसीकी पॉलिसी प्रोग्राम अमा खक्ति ट्रांसफर हाइबसे हेक्ता पंगतौदे हेक्तौबा पंगथादे थाजनबा पंगपुदे पुथोकबसिसु याम सुमदबा अमख ओय हेना इना लौजनिंगी मसीकी पॉलिसी प्रोग्राम अमा ख स्कीम अमा खसे माइ हाइदि अखोइ तामसे खरा सही अमदी अनिदी ओजासे लेगदम ngसागी ग्रेजुएट तगी लेक्चर द प्रमोशन तौबिबनी हाइबदुगी बिदि मखोइ याम हराव हराव ने येस इना एनी लम्मा मद सखिबदा हराव सखिबा याय मखोइदि कैना स्केल लु वांगना फंगुदोरिमनिना नियोंगे मतुंगिना सु मखोइदि यारोय हाइबा मोय ngमोय हाइबा नो हाइबा यारोय बसि मतांगदि मोय चोइगि बियार तबगदबने मोय पुगदबने अरापोर सनको अदे थाजलपन मतम जे छात्र स्ट्रेंथ तु यंगबिरगा ओजासिंग तुगी तुसु अखोइ खितंग डायरेक्टरना मसी पुनिंग चिंगसनबिगेने खाली टीजी गुंबा जे अखोइना तो पुरिंगे मतमददि छात्र दो 1000 अब खतनी हौजिति असुकि मति अंगप फंगना मवोंग म तौखरे यामखरे ओजासु मसिंग यामखरे अदे यामनासु लौथोएना ताइ हंदकिसे अदो पुसलकपसु दुम पुसले यामदि वाट पदि नत्रमाने आइना सुम खंजबदा 29 गुंबा थादोखरगा 18 गुंबादि लाई हैदो अवाट पदुदि खरा आइजे टीजी दगी वाफम ओइनदि पले वारो बियादे अदो अते स्कूल दसु याम सोथबा याम लेरमखिनी सो अदा हंदक आइना तांजबददि मिनिस्टर ना इंफ्रास्ट्रक्चर से अखोइ फजना टीजी खंगदे एनी होय खंगदे मफम चाबा हंदकी मिनिस्टर ना फजना मवोंग ताना सेमगने हाइबा मागी एम म खलै माने याम नगाजे ओजिकी हाइबी दो खोगी गवर्नमेंट सिना सु याम फजना एजुकेशन की कनो से डिपार्टमेंट द स्ट्रीमलाइन ओइना बा याम kana खोंथांग म लोकल हाइबा दो थबीरी मैदान सु अदो मरक्स दा खोइ सर किरण दम लाक्सताई ओजिकी हारिबसी छात्र सिंह येंगे मियंगसिना मखोइ गोइबा विजन दसु तोंगाना सुमना लेजरगसु लानबा सुमबदुना मखोइ गोइबा छात्र वखलोनम लेरे तौबदपु ओजाजिंग नतबा अखोइगी प्रजागी मियामगी अखोइगी पेपर द लाकपा द मीडिया दा थोलपा अखोइगी करे हाइतारे रिपोर्ट सिंगसिना अदगी ओजाजिंग सि अखोइगी ट्रांसफर तौहम थोपो ओजाजिंग ट्रांसफर तौदबदुम स्कूल सिंदा दुम लैहोबसु दुम यावदब नते हाइबे वफम थमगे अदगी तसेन हाकन एजुकेशन डिपार्टमेंट जी मिनिस्टर एमएलए जी डी और वाई चाइरे ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग इसी मतंग सु मयाम सु हाइनबसु निपुन पुंगताबसु लैये अदि मथक्ता अखोइगी सिगी लैरिबा मयाम सि मरखिता ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग तौबसि मरम चाइने खलगसु हौजुक लैरिबा मिसी मिनिस्टर हाइदो हाइगी वफम सु थमे अदे मदुगी बतान एफआईआर सन्दना एक्शन लखकने एक्शन लखपा हाइबदु तोगान वफम थमरगा असुम बदुदी पुथोकनी हाइबा वफम दुनी अखोइगी सीएम साइट की थबिरिसे अदो मसीगी सिना एक्शन ओइना पालागदी असि असौ खिदैना खिदंग हेन चाखोप वाथो मसु लाखत हाइबगी वाखलदुती करि लई मदुगी मतंग मादुगा सागी एजुकेशन डिपार्टमेंट जी स्ट्रीमलाइन ओइना होनरपदा लौबिरिबा अखोइगी गवर्नमेंट की थौदांग अदुगा हाना लेरम सामोना बदी हाइबदी नुंगाइत्रे वफम से दो करिगुम खरा मयामना पेनादब खरदी लैब्राना आई थमजनिंगे अदो मतंग दो करि हाइबिनिंगे मसे ममांगा कोइ ngamba na thambigi ba oja da menti na thamba kaisu yamna akoi sida different opinion thoi dong ningai leke to do issue khara aduga akoi ke THOKCHOM na thambigi ba issue khara do kana tor ya nam da por hom je touch toraga ya nam da akoi gi media gi akoi gi ichin naw singna education department gi matang da pongi ba information gai je angang singna haiba do su phongbiu kaisu kai de sumbalan ba अतोपा वर्सन अमा एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट की करी लेगे है तो इनक नंग ना लोई फमिना लेनो वी आर रियली एक्सेसिबल अदुसु हापिरम मरमदी नान टीजी की दा एग्जांपल दा
principal posting pire vice principal posting pire oza nimfu mari lawthoe kana na thoki order no order thokulaiti so children should not be wrongly fitted with information who has given this information so that is first pongje chanu mo gi tu su at least akoi gi principal ma sa da bu irasu director da bu irasu honorable minister da bu irasu principal se kana hongba jaw kana no ma education department gi thoki ba leibra masing kya chali hairagadi prajana animak to yengba ngamani animak to kona danga sengdora ko matam dri pabide ba sengdora han one sided ube mong to yes exactly it has never happened TG da hana tawra moido pot amaka khaira ke TG gi example no sum lawbani TG da 11 12 khatang khak leiba school ni TG da 11 12 tang lerga din lecturer nga ka leiga daban oja da lecturer sa maga tara lei TG da mamang da ngasi dine chahi mangam ki mamang da satra masing khangen hengal ubadagi graduate teacher nimfu ga mari gi post habjal leba nimfu mari post si leibam thokte niom kai adu suklai leibam thokte adu gi strength ta okoi oja me ama thamjal le thammi bo oja nimfu mari ji mangon nimfu promotion kai nimfu promotion ka matam da sama tara du gi mathaka nimfu mo pula ha pa se akoi mafam leite aduna kun nga mapan hapani tawbada bu hoji haire irang mayam ji akoi tang kunda traga ni panda order thokani tang kunda mo irang yam kangkale kunda ai samaka haire ba irang thoiba akoi gi angang amadi angang sing moi gi mihot school loina moki adagi di oja sing loi kauraga awat pa kaino maram di akoi gi transfer post jing sai angam mana hai gi budong transfer posting period subject khara ho badi laiba manipuri ho lei promotion karak pasida mi chamri ga nimpu tare kai haju manipuri da ani khakai home science ani khakai home science ani kare si TG da ju ani ma pami ibodo sana da ju ani ma pami political kai moi di amama mian thoya koin oi ani ma loi ma tanare ani ni loi piron lai la su yen manga moi hoi tung khara le ra kan da awara pa men thora padena tungan ba issue ma so constraints level subject khara na mi hena changal subject khara wat palai walibo satra sing da koin haire waliba oja kai si particular subject se chemistry da oja khara lokto pada hen jangre post leitre akoi bubi rakhe order ju thokre ngarang moi ga tanara ga order loin thokra bani mi yankhai manga gi haiba school jing da but holistically akoi yeng kan da haiba oja chamri ga nimfu ga taret si posting pi matam da high school mayama wangkhai girls kumba akoi tam ato to rural area da ju leba high school mayama ju oja ga ji phukta kramina TG gi di amarom da phare oja hapchale akoi na oja ama hapasi atop school am da soi ni ja koi ningjang ga da bane akoi education department le si TG CC agi Johnson sigi school khara jigi khatana te ba atop rural area da ju leba school mayam jigi ju ori bani aduna oja ama hek hapaga somna kan da hapchan maga somna kan da oja ama war ka dori adu mayam na adu complain ama bahula aro edi som yang ko me so and another is high school mayam jigi akoi ojik ngasi ngarang ga ngasi ga akoi JDO amadi akoi AIDG nongmaijing ojarasu loina mak thare office mayam jida high school promotion ka badagi horakpa mayam si na maram moidana high school jing kayam effect tawi satra laibana kayam no laitabana karam bano maram di samri ga nimfu taret ki against ta chani ga kungum akoi ojale hapsan maya gap amung leigani adu som leigidori ba gap mayam si ojik high school jing sida akoi ngasi bawgi manungda ngasi habidi ngarang bawgi manungda akoi school taraga ni thoigi oja ga akoi identify tawri se wangkai girls hairo moina hairak taba chalaga atopa mayam akoi gi office ki staff mayam dina chalaga loina mak check tawri akoi JDO gi AIDI officer mayam de loina mak district khuding mak ki loina assess tawri se more da akoi gi sita da satra yam laiba so we are giving more emphasis on where there are more students lesser student level oja kitang piba yam level no khara piba ramdi yen thora pada chambi nim putre ko pada chani khara na yen gadori ne aduna atopo khoi oja hamna bo hona gani some will try to manage hoji ki di sima ma lai renga sai khoi gi kano gi angam bana khoi ha gi to atopa ma yamna valid oiba khoi transfer policy si khoi India gi state khara da khoi tawba hore computerized system da o laga magi mechanism tongana leijai Haryana si yam phajana practice tawba state amani transfer policy ji Haryana gumba koi da gi hanana masigi policy ji chana graba handak ka sumai transfer policy gi computerized system da akoi gi automatically akoi tawre tha ani yum ki mamang da 2016 gi policy ni moi gi 15 August tokpa aduna
मसी अखोई स्टडी तौजरी तौदबु हरियाणा का खोई का खेना मयाम अम लई मोय चिंग लेती अखोई द चिंग लई अतोप स्टेट अमसु लईरी सो कंसीडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स अखोई स्टडी तौजरी तौदबु मसी के डिसीजन सी कमाई कमाई तौबा अखोई लंग चुनाबा अमदि मयाम तानाबा ई एरिया मयाम लाखिनी टेक्निकल ओइबा एरिया में अखोई खनाजरी अदुगा फाइनल डिसीजन अखोई गी मथक थोंबा अमदि गवर्नमेंट लईरी अदुना सि पुखलगा अखोई कमाई कमाई तौरगा चना बायदो बट नेचुरली वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस सेना हरकान अखोई महिरोगी दमतदि खल्ली फजन तबक तौगनी हाय वाफमदनि तौजु तौगनी अदुगा अतो अतो मॉडल सिंग गेंगा जो हेना सखोनबा एजुकेशन लाइन हेना फगना पुरकने हायबनि मदांग दा अखोई ओजा अखोई देसाम गी कनो द फसिलिटी परफॉर्म थमजगे ngarang nahan se khoi gi ancham ga pullaga 41 charter of demands अखोई एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन जी खरंग मॉडलाइज तो बाहागद्रा अदुगा करी 41 charter of demands हाइन थेंगनै अदु वाफम मसी बतांग करी करी अखोई इशू सिंग नतबा इशू ओइबा अदुगा करी करी अपांबा यामना सामलम न तेतक न करी हाबिन मसी बतांग थम्बियो शुजे अखोइना नॉर्मल चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट जगिबसी अमरन स्कूल एजुकेशन द कुनगा माथोय फोइन अदुगा हायर एजुकेशन पॉइंट कुन यावबा मेमोरेंडम हम सबमिट तौजगिबनी अदु मसागे तामोनो जो हाइबी गिबदु मखा तारकबदा सुम पॉइंट सु पंजरके अदु मपुंगदा इखोइसी माहिरोइ गो बेमेंगदा अखोइ माहिरोइ की थबक तौरिबा अदुगा माहिरोइ जिंगा पुन्ने चमिनरिबा जिंगी लुपा मोइना सुम एनी अखोइगी प्लान अमा पॉलिसी मा एग्जीक्यूट तौरकबदा मदुदा करी खुदोंग चादबा लैगनी हाइबसिमा अखोइ यामन खनबिर मतुंगदा तौबिबा हाइजबा तारे टेक्निकल ओइबा एरिया दे कई प्रॉब्लम लैगनी अदुगा ओजा जिंगी यूनियन जिंगी मागी पार्टिसिपेशन खनने नवे प्रोग्राम सिंगची थौदोक्सी थोक्त्रिङैदा हाना खननिंबगी अपामबदुमा आइगी मेंगदा लैजै मदुमंगना हंदकी हौगी बिहौसी अखोइगी मेंगदा यामना चुम्बा माइरोजिगी फंगमम थोकपा डिमांड अदुगा तुंगदा मखोना लाकनी थोलकपा यायना खंजबा प्रॉब्लम जिंग हाइजबा तारे मरमदुना डायरेक्टर की साइटसु अपील तौजनिंगमसी मसिगे प्रॉब्लम सी माइरोजिंगना पामिबा डिमांड सी यामना थुबा मतमदा पिथोकपिबा अदुगा हायर सेकेंडरी मैम हौरीब इहौ मूवमेंट से खंबीरकान मदु सॉल्व तौनबगी मेकानिजम दुमा अरोइबोइना अखोइगी फमिननबगी पोटुमा तौहनजनिंगी अदुगा होजिक तमोनो पनबिगिबा अखोइना गवर्नमेंट पिसनजगिबा पोटसु होजिकी जिका खितंग मरी लेनन हाइजराकांदा साइ मांगदसु थमदगिबा अखोइगी ओजासिंगी ओइबा यामना तुंगोइबा ngasai पनबिगिबा दुमाइना अखोइगी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की पॉलिसी जी मसी लहेनबगी यामना कन वाफम अमा अखोइगी कनोदुदा मेमोरेंडम पंजै अदुगा मरोइना अखोइगी ओजासिंगी मागी रैशनलाइजेशन की प्रोसेस हाइजबा तारे मसी अखोइगी अथु मतमदा मागी टीचिंग अमदि नन टीचिंग फैकल्टी हाइजबा तारे मसी की रैशनलाइजेशन की प्रोसेस सी ओजा येनथोकपा हाइजबा तारे एक्सेस ओइना लेरम फम दुदि पुथोरकपा वाटलिबा एडिक्वेट ओइना लेरम फम जिंगदु ओजासी थाजनबिबा अदुगा मदुगी चपचाबा कैनो अमा थंबिबा हाइजबा तारे सुमाइना अखोइगी ओजासिंगी पॉलिसी अदगी अखोइ पोइमबदि मैम यावरे दु ngasiगी discussion gi naksanna ekoina desamna state government da tawhanjaning ba kaino si ekoi mamang dagi laiba problem mayam jingchi tasengna ekoi pandi panba chinda jungang ba aduga thabak oine execute to ngam dabagi achoba problem ama hogiba past government jing da lay ekoi gi transparent posting policy semba si chahi khuding gi hai government chaki ba khuding gi hai adu ngasi pawa leiba ngam de maramdi leiba ngamakri si kari gi no director natra commissioner na free hand makoina tongning ba to wana traga magi अखोइगी ऑफिसर अमगी मागी पावर दा थबक तौब ngambra नत्र कनागो पॉलिटिशियन अमा नत्र कनागो मी अमना पॉलिसी मेकर ओइबिंगी खुद चंगक कांदा मखोइना थबक तौब ngambra हाबि असबो क्वेश्चन अमा लै मरम मदुमंगना ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जी डायरेक्टर कमिश्नर नत्र के एमएलए मिनिस्टर होम खुदिंगी ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जी सुमान मानदा बाहाइदा हाना लेरम दो ओथोकपा मथक मखा ओनबगी एजुकेशन जे कांखोंग जायबगी केनोने मिनिस्टर ना अपा ममीदो मफम मदुदा पुबा ओजा वाली मफम थंगदो कांदा ओजा हेलन लेर मफम दुदा एको ओजा जे थंजन बिगी पॉलिसी हाइजे बतारे सुमाइना एकोइ सिकी ओजा सिंगी चपचाबा पॉलिसी जी लेतबना ना ngasi ju याम चावबा ओजा वाट पी प्रॉब्लम बाय उनरिबा अद देसाम ना खंजेबदा 2005 6 साइजदा ओजा वाट पगी याम चावबा प्रॉब्लम खक मणिपुर लेगे अदुगो साइजदा मो टाउन साइजिंग तो वे गई तो वे इशू मैम चावना लेगे अदबो 2006 की मतुंग ददी एकोगी तोंगानबा सेंटर स्पॉन्सर स्कीम रमसा अमदी एसएसएन जिंग लाकदगी ओजाजे अदुगी मतिक लौग्रे रिक्रूटमेंट तोंगान तौदना ओजा मैम लौग्रे ओजाजे मैम हम लौरगसु ओजा वाटपगी प्रॉब्लम दि सुम लैयेबा कोगी स्कूल जिंग हाइजे बतारे अदुइतादी स्वाइदा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के ओइबा अचौबा अहोबा म लैरब्रा हाइबन बदे सामना खंजेबसे कैदोबगी रामसा की मखा लौकी ओजा मैम एसएसए की मखा लौकी ओजा मैम मागी एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग एरिया लैरिब्रा नत्रगा एमएलए मिनिस्टर ना पांबा मफम द थंगदो लैरिब्रा कदाइद लैरि चिंग द ताबा जिंग चिंग सुम ताबा तमद लेबिंग तमद सुम लैबा इम्फान मनुंग लैबिंग इम्फान मनुंग सुम लैबा
इम्फाल दे खरा हाइदगी चिंग ददी लाइरी कितंग हाइदगी पेरीफेरी एरिया जिंग रिमोट एरिया जिंग दा ओजा अमतन कुमु यादव मरुम करिनो हाइबदी स्वाइसिदा अचौबा एकोगी गवर्नमेंट की असोइबा ममांग द लेगिबा मयाम अमदुना हंदक लाइबा गवर्नमेंट जे जोकन हाइजनिंग बसी यामना ट्रांसपेरेंट ओइबा ओजा सिंग की ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग की पोस्ट मा फदना सेमबा ओजा सिंग की रिक्रूटमेंट पॉलिसी मा फदना तौबा यामना ट्रांसपेरेंसी ओइना स्वाइगी ओजा खनबा ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग इवन डायरेक्टर ता ममांग दसु कोइ तामोइ पन फमिन बजु हाइजगरे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यू नत्रक एस नत्रक रमसा एस नत्र जेट इवदा ओजा मयाम ग्रेजुएट टीचर मयाम प्राइमरी टीचर मयाम एस टीचर मयाम यूटिलाइज तौर लेब गुदम हजिक डायरेक्टरेट यू एस लै जेट इवद लै सुब ओजा मयाम जिंग मागी एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग एरिया मोइ चते तोलोप्ती हाइब स्कूल ममिंग लौगनी थबक सोम तौगनी अदुइतादी सोम स्टाफ लौगदब ओइगना तोंगान स्टाफ लौबीबा ओजाजिंग ओजाजिंग मथौक तोहनबा सिगी स्ट्रीमलाइन सी एजुकेशन एस की ऑफिसर जिंग मस पैकेट पिबम संगे मरमदना स्वाइगी थोलीबा प्रॉब्लम जिंग सी अइना खंजबदा यामना ममुत्ताना यामना अकोगी डिटेल ओइना खनरकांदा अकोगी हयंग थबक ओइना पांगथोरक मतमदा सिगी एरिया से एप्लीकेबल ओइगद्रा नत्र ओइरोइद्रा नत्र पॉलिटिशियन जिंग ने मसी खुचंग को कांदा कोइ कमाइना मसी पॉलिसी जिंग सी स्ट्रेट मसी एग्जीक्यूट तौना होना मंगंगनी गा हाइबगी यामना अकोगी पॉलिसी अमा सेमबम संगी मरमदना अकोई देसाम अमदि अनसमना पेशन जकीब पोत जी ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग की रिक्रूटमेंट की अदगी ममांगी गवर्नमेंट तौरम थबक मयाम लोइसनदबगी यूटिलाइजेशन की सुम मयाम रेशनलाइजेशन की सिगी यामना मचंग ओय पोस्टिंग जे थबक ओइना पांगथोरप कांदा एजुकेशन जे अइना खंजबददी डायरेक्टर कमिशनर नत्रग एजुकेशन मिनिस्टर ना था मंगा तुकी मनुंगदा सेमदोके हेना खनबगी वखलोल अमा लैबिरबा दोइतादी मसी स्ट्रीमलाइन तबु ngमगनी सेन हरकांदा खोई याम एक्टिव ओइबा वाफम जो खोइना स्पिरिट अमा याउना अबु तौरकांदा मपुं ओइबा खोई डिपार्टमेंट साखोटकने वाफम दनी खोई देसाम बुका पिरेजे मतांग सिदा खोई मैडम दम ओइ वाफम से लाक्सगे हजिक से यामना एजुकेशन की मतांग इदा तोंगान तोंगान बा प्रजा सिंग अदुगा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुगा लोइ लोइ महिरोइ सिंग येंग बसे येंग बनतबा मखोइ द खंजरे वखल से अखोइ महिरोइ तमिबसिंग महु फारोइद्रा ममा पाजिन खली मणिपुर की सिचुएशन सिदा बन ब्लॉकेट अदुगा तोंगा तोंगान वे स्ट्राइक मैम सिंग दा सिगुंबगी सुम लेखरगति अखोइ गवर्नमेंट स्कूल तंबसिंग ने वारकदर गाइबे वखनजे सिगी कनो डिलेमा से लेतबनति हाइजरिबा अदो सेदा महिरोइ सिंग ना तौरिबा डिमांड सिंग सिदा ओजा सिंग की नुंगाइ तबदे ओजा सिंग की थमोइ मखोइन ओजा सिंग दु नुंसीबदगी नत्रगा मोइना तापिरबा महि खरदुना छात्र सिंग फुलफिल ओइ हाइना ओजा सि अखोइ त तापिर ओजा सिंग पुबिरो नत्रगा महु थाबिरो थमोइ सिंगबा मदि छात्र सिंग लेरमनि खाली मसी मतांगिदा एसे लॉन्ग सफरर कनो मोइना करि थम्बिनिंग मसी मतांग आई मतंग सिदा आई हाइजगे ngasai ki chumi oja ma transfer to kuina loina ma bene ma khoi ta jam sentimental loiba ma school lei ai thengnai khiba kya marum lei ma khoi kaptana khotana bhau toba madu kapi bedo oja du nungsibagi su kappa adai amusu makhoi gi study da mu kai ga da badu gi su khaliba matam di mang edana moise mathigi matang se da makhoi da yam nungai tamam naharo sing na horiba yam burning problem oirei huji sokpa panba loi yori adu tawbadi masigi taisana ngasai ibungo angambana hai gi badone masigi policy maker ama oibiraga somdagi government gi side gi masi policy ma ka thambiraga yamna in detail si tawadabani si ni haba themjan biba ma makhoi mapungning phajan biba ma pathabi ba daga natadi leiba irang je sum hoba adagi we sin nakalama da lana sakhibasu yaudaba nate ba angang singsina yam sentimental loina thamoi sona nungsi jadana dagi makhoi class mangba matam mangba waja nungsibagi adu somda something behind the skin da khara kaigumba khara sarkar na tauba man bagi pot se makoina amakho u thokhreba kainom khakti something amati kaino iseng sengba mawong ama haibi da bagi copy da bagi makoi da yamna waru jaba duga hekta thak ngamme de da tawpai mawong se da makoi da nungai jada ba makha adu angang aina ngasai ihanam da thamjagi baduni angang haibasti aikoina makoi gi mod opinion makoina karai bhavana pami bana pamdabana karai bhavna makoi gi mod se ju khara khangbi ado as a mass yenga kuma tam the rural area da su akoi school jing ji gi khudong sada ba kyamam lei oja sing wat pagi oja sing je maming dadi loi lei ai ju aina board ki member amoina ai hantak ta su inspection kya sasari ado recognition gi kari matang da adugumba awat mayam ma khalai base mase ka mai to loinam khuding mati akoi gi world university ama oina universal truth lom da puraga akoi loina mo se mayam chap manaba mawom da lakminaba pame
naha ahan angang no bi rural area urban area se akoi amatani haibase loina punjan base amatoi be wakhal je yamna enlighten noina loi lemina ba me about it mamangai matam nu natre aduna di makhoi sing asigi apamba adigi tawgadaba thabak na karino akoina oigadaba na kaina id tasengna haida ai government gi employee su oijadre su oijarami haibe wani adu id ngasi gi director lengjan bining ai seda akoi ibung angamba na saita haibi khiba dumaina chap chana education je ngaklega mu khong thangdoka thangjinga puthoka puchinga masidaina praja da su karino ni moin tawrisi bu haiba ma khakse lana mi enga ma khak chatle satningam daba mi engje oiningam daba se lana sum satkreba asom dagi su yamna stable weba mawangam da sembirega angang singsi da su akoi khajiktang mapung phathabiraga sini sida hujiti wathok se sum chawrokpa ada makhuida oja sing se asini haibase hanagi leiri principal sing duna su oja sing do satra sing do control to biba maram di yam da darka nokhoi dang tani ne phanabani ne haiba nokhoi sini smain to oja sakhi base singkhei sakibani singkhei lakadabani nokhoi awapa do so wat laloi kholaloi samna habda mahiroi school duki authority duna satra sing da makoi da thajabam sangi mi ne sangi mane da khoi gi department gi site gi su ese head of the department school to the institution to the head of the institution the head of the department education director na su commitment yaibibam chang madu thamjani timing si matam si yamna phangilaktrabina oja khoi gi oja Kirankumar da khoi yam tentakna mati am tang lojage hariba ngasi gi hariba education gi wathok si di tasena ka da IAS officer am lakani director lakani kuina mu by policy semam ba hora kan da tongan influence ka di sakhiba khotkiba mayam su lei adubu yam tienba yam atien ba miyeng da hojik thoiba burning issue sida kari step sing lokhat pa leira page aduga mayam da oja sing aduga oja singi wakalon da oja sing maruina mahiroi sing da haitare makoi da toriba kari appeal to biningi masi matang ye oja yantang na thambi mayam na education department da pena da ba mayam lai bisiti mamang dei lai hojik su leiri pena da ba mayam si akoina yan han mada pulap oina amukta da hayeng ekta hangchi reta pulap oina loina o pelan bading amoi aduna pen da bagi chang je khraga control tawraga at least khraga pen khala laga means we are just trying to equate the level of unhappiness adu ma number 1 aduna satra singna akoi iho hodringai da sugumba ama thokre her so we are opening the door thong hangi at least irang hodringai da unaba akoi kanam ta da unaba pi da ba kanam yaude aduna iju suggestion akoi website ama su lei adurasu complain tawbe yai moigi oja singna ngasi baw da thoiba thode khudimak si headmaster principal amatana akoi da laaga si wale hairabdi yaudi iranga na thokan tawbone ba aduna arapa da su adumangai ado koi ngasi ngarang budi chatlaga yengure headmaster principal mayam ju akoi hojik instruction biba horabani satra gi kenom le inconvenience they should come ado we are not closing any door sigi mathakta akoi mamangi thadagi tha khudingi student union singsu moisu akoina yobong amdaba jaga mayam amdasu chatli tongan student union uri DESAM oiro ANGAMBA group oiro ato mayam su tha khuding ekoi pullaga mathang thadagi su dum ani su oina punga dorini resolution hairamba toramba mayam lei action lobo yaba akoi khara phajaba suggestion actionable oiba adu akoi paikhat pa khara hojare aduna in whole tension lakpada school gi tawdaba akoi gi development gi mayam leibasi gi manakta oja teachers gi employees gi welfare gi school gi amadi classroom gi teaching gi focus ahum ji de piri ihana amada oja gi tolop akoi hek chatbaga tolop phangdi ai gi complain ihana an complain oja leita baga aduna tolop tang amada phangnana ba akoi kana silli ado handaki thaji de hauraga trans adagi oja gi GPF sahi ahum mari nanjalaga lei medical reimbursement mayam lei smaina see akoi computerized orakanda in the next few months some changes will happen change lakpa khodingi nungai taba khara di choidangi thokani ahong lakni khara khangmina ji aduma nungai taba yaure haibiro hanagi manual system dei computerized system natraga kaino mo on thorako matamda akoi hanam to on tho phamung amta khitang lengajo nungai taba khara di laigani ba aduna khara di khangmina ba tabani but some changes will take place ado classroom gi da oirasu school gi da oirasu
TG da wore akoi lep ki ising thum mangle akoi ji sem ko le hoji semi yam kan semi bani CC da akoi lep ki do lin jang hoji ki do but none of the student is complaining on that on those issues kusukulai student kana mai rakti so like we wish to receive more complaints no issue in this complaint la pa kasu kai de we welcome ado lakpiu maram chana lakpiu han yo ho dringa hai ro la ngamba laigani ngamdabasu laigani angamba gai di tawani yam nungai se akoi haibiri wafam se issue si haidi wathok oidringe da wathok nati education department thoi di machi tawde ya da pa du ka mayam gi yam oja sing welfare loi na mahiroi sing welfare gi dokta pangthok pa du gumba sana kanglo ni haibe wafam duni thabiri bese du ka matang de education department gi mai de assurance sama yamna welfare of the students welfare of the employees sigum khara koi utkani adu ka kudong sada ba khara di changes sama lakon da kudong sada ba khara di thokani haibe se mayam na mang tara wafne adu kudong sada ba sing chi matam khara wamin raga so he na fa ba education system am porakani haibe wafam se ngasi gi education SK director biri ba za THOKCHOM KIRANKUMAR na haibi me loi na ngasi gi agenda Manipur state election biri ba za KIRANKUMAR adu ka DESAM president angamba di oza DAMAYANTI punamapu ngasi gi manung huna da hari wafam sida khanani na bagi ta taram oksabolo na nungai ba thagat phongdok sari loina ngasi dum te yengbi ba punamok te ki kaina na bagi matang adu yoksole aroi boina agenda Manipur ki bidai loksari